Voilà, vous êtes un public vraiment merveilleux. Voilà, c'est la première fois que je vous découvre. Franchement, vous êtes très fort. Hein. Franchement. Je vous redis encore bon fête. Et c'était un très grand plaisir de venir à l'année d'Halloween. Voilà, merci beaucoup. كلمة أليكس كلمة تحب دخل الكلام صوزين عمرين كلمة تفودي كرزن دي تقدر تمي ألف أما عند بزورين أما عند القرايين كلمة تلميذيسيا كلمة تمساي تنزلين دي لدينا كلمة نقول إذا غني دي لنا كيدنا غني تسمى دي بوسجيا كجون أليكس